Moshe, ona sasa M23 sasa iko sasa karibia fika Kavumu. Njoo hapa banaanza kimbia kabisa. Bawa kimbia sana. Angalia lukololo ya pata. Banakimbia. Basoda banakimbia sana. Maki hapa vinakuwa nguvu. Banakimbia M23 inafika Kavumu sasa. M23 nakiko bakimbiza. Banakimbia. Ndagira ngo rero munyemerere tugaruke kuri izi breaking news. Dukomeje kugenda tubana ku makuru ari kugaruka noneho uyu munsi ku rugamba rwafashe indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu gitondo abarwanyi ba M23 bazindukiye mu mirwano karahabutaka n'igisirikare cya leta ndetse nabo bafatanya biganjemo ingabo z'u Burundi n'abarundi benshi cyane bahatakarije ku buryo mu kanya gato cyane kari imbere turaza kubagezaho imibare y'abatorotse urugamba abafashwe mpiri ndetse nabishwe ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi na cyane ko ari bo bakomeje kugenda babyitangariza. Sibyo gusa ariko turaza no kurebera hamwe uko uru rugamba rwageze mu makuru yacu ari imbere. Muri aka kanya tugiye kwa turebera hamwe izi breaking news zemeza ko bidasubirwaho abarwanyi ba M23 bakuyemo Katana baramanuka kuri ubu ngubu bageze Kavumu. Nkuko rero mwatangiye mu bikurikira ku gace gato cyane k'amashusho, mwanasura urubuga rwacu rwa WhatsApp, amashusho arahari menshi cyane rwose tutanatinyuka kugezaho hano yo tugenda tuyabasangiza ku rubuga rwacu rwa WhatsApp ni menshi cyane, mwajyaho namwe mugasura. Ariko kandi nongera kubasaba gukora subscribe aho hasi. Reka turebere hamwe rero izi updates zigaruka kwifatwa rya Kavumu. African Healing Hub yabazaniye promotion idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Wabasugira ubabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, tenia n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite saho bw'indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promotion idasanzwe kuko ubukuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura bakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Kuva ku munsi w'ejo bundi abarwanyi ba M23 bakomeje imirwano berekeza muri Kavumu nka hari ikibuga cy'indege gikomeje kugenda gikorerwaho amarorerwa. Ku munsi w'ejo umuvugizi wa M23 AFC mu bya politiki yasohoye itangazo agaragaza ko indege za Soko izabagabyeho ibitero karahabutaka. Nizo ndege rero zanisha abaturage b'inzira karengane 10-25 barakomereka. Bivuze ko rero icyo kibuga cy'indege zirimo guhagurukiraho cyari ingenzi cyane kuba cyafatwa n'abo barwanyi ba M23 kugira ngo bahagarike ibyo bitero birimo kubagabwaho. Nibyo bitero byatangijwe kuva ku munsi w'ejo mu gitondo kare tubyuka tumenya makuru yuko Katana yamaze kuvamo. Ubu tuvugana ku kibuga cy'indege harimo kubera imirwano ariko nanone itari butinde kubera ko rero nkuko bigaragara n'abasirikare benshi cyane ariko niryahuriro bafashe amamodoka ndetse baniruka n'amaguru barimo barahunga. Amakuru atugeraho akemeza ko ari bwongera Bukavu kubera ko mu kanya turaza no kubageza amashusho bamwe batangiye no kuhagera. Bivuze ko rero mu kanya gato cyane iki kibuga cy'indege cya Kavumu gishobora kuza kuba gifashwe ndetse n'iyi centre mubona ko inubakitse cyane, ni centre ikomeye kandi y'ubucuruzi. Ni mu gihe rero iyi Kavumu iraza kuba ivuyemo biratanga amahirwe menshi cyane kuri AFC M23 kuba bakomeza bagahita bafata Bukavu. Muri make rero muri aka kanya icyo twagarukaho tukabatangariza nuko mu buryo budasubirwaho Kavumu yamaze kuvamo ndetse rero na Katana yamaze kuvamo, ariko kandi General Masunzu uyuwe ngakomeje kugenda rwana yerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ari nako agaba ibitero karahabutaka ku banyamurenge batuye muri ibyo bice. Na makuru akomeje kutugeraho, turakomeza kubana 5 kuri 5. Reka nkureke ukomeze ukurikira amajwi y'abaturage bari hari ya Kavumu, Katana ndetse n'ahandi baravuga uko situation ihagaze muri aka kanya.